Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн Чүй облусу Москва району Беловодск айылындабыз. Эртең менен саат 7 боло элек ушу. Жем, чөптөрдү тартып көргөзмөкчүмүн. Достор, видеодон алса видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Мен азыр арпа, жүгөрү баарын тартып көргөзөм. Базар ишти башталып элек ушу. Эртең мененки ушу 7 боло элек. Арпа. Assalamu alaikum. Канчадан сурап атасыз? 27. Канча мешок, канча бар бuyakta? Тоннасы? 17 мешок. 27. Алсаңар 26-дан беребиз. Арпа дагы барбы жокпу үйдө? Саткылык. Бар. Если оптом болсо 26-дан болот, а? Например, тонна кандай? 2 тонна, 3 тонна. 25-тен. Анда 25-тен болот экен да жана. Арпа бул под комбайн дедиңиздер, а? Комбайндан чыккан эле. Азыр наштан сурайын да. Что стоит? Кукуруза дробленый, да? Да. Без дробленый есть селый? А? Селый есть? А это почем? Это по 43. По 43? Ага. А этот? Тоже такая. А что так дорого стал? Сейчас оптовый дорого. 43 сомдан дейт. А? Дробленый жүгөр. Ол не бул? Арпа. Канча бул? 200. Чакасы. Чакасы 200. Килограмм канча чыгат? Чакада? Килограммды сепкенмен Же негизи канча чыгат дегенде чакада? Килограмм. А бул жүгөрүн жүгөрүнүн уну да кой. бул канча? 150 сом. 150 сом чакасы. Бул буудай экен. Сечка. Бул да 200, 180 чакасы. Бул да 170, бул 180. бул жүгөрүнүн майдаланганы 180, бул буудайдыкы 170. Бул дагы 180ден оңолгон чакалары. Жүгөрүн канчаны сатасыз? 30дан? Селый да булар, а? Чыгарылган да. Тартылганбы? Жок, селый. Көрүнүп турбу? 30 бул канчадан болот эми болуш? Көбүрөөк алсын. Канча аласың? Албайм, сурап атам да болушун. Ошол эле. 30 эле. Будай деле 30. Арпачы арпа. 30, арпаң 20. Арпа 20. Канчадан экен шефлар? Будай бар да, канчадан сурап атасыз? Канчадан? 25 сом. 25 сом, а? Бул урукабы жемге кандай? Жемге, а? 25 сом. Болор канчадан болот эми? 24төн, а? Үйдө барбы дагы саткылык? Болса керек. 24 сом болот дейт болушу. Оптон. 25тен сурап атасыңар, базарда. Бул буудай. Базар еще башталып элек, достор. Эми башталып атат. Чөп жак карабыз. Өйдө жакта чөп. Неңиз бар ака сизде? Дроблен. Дробленка? Арпа не бул? Арпан тартылган. Канчадан? 25. Булары 25, а? А селый арпаларчы? Арпалар. Билбейм, анда сатып атпайм. Же сизде жокпу? Менде болсо деле ошол баада болот. Бар 5, 6, 7 тоннадай бар. 22ден. Келип сүйлөшүш керек, көрүш керек. Так. Мына чөп жага келдик. Чөптүн баасы кандай экен сиздерге карайбыз азыр. Бүгүн жамгыр жаап чөп аз базарда. Алар беде экен. Саламатсызбы эже? Канчадан экен бедилер? 300. 300дөн сурап атасыздар, түшөсүздөр да.
Qancha штук var? 28. Ушул элеби? Окончательно qanchadan bo'lsa? 290. Jap-jashil bedi ekan bu. 290'dan berildi deydi. O mashinada ekanmi-ku? Telefonda söyleshiyor. Assalomu alaykum. Qanchani so'radasiz bedani? Bilmem ben sana soruyorum. Canı gitmedi. Neyse qanchadan da so'rayin degansiz endi. 300 değil zaten. Ha bular qanchadan bor? 35 so'm. Beda ikkinchi shavqqa deyman. Ha, uchinchi shavqqa. 300. Qancha shtuk bor beda? 180. 185. 185. Seli mashina olganda qanchadan bo'ladi? Tushib berasizmi? 290. 290. İki yüz doksan. Вот. Машина alına 185 штук var ekan da. Onday bu. Üçüncü çalık BD pres. Çöp az bugün oşa. Жаңбыр жаап атат. Ошо аз го дейм. Элдер сурап атат. Eller сурап атат конечно. Канчадан болуп атат экен? О чөп экен, а? BD эмес. 250, 220, 230 sargандай болот. Аркы 300, 320 адан кетип атат. BD 320'a чейин кетти атат, а? Ол 250, 220, 230 тоон чөп, табиғи чөп. Кара чөп деп коет. Кандай экен баы? BD эмес. О, қаншадан болуп атат BD? 320. 320 сом. А көп алгандар канчадан болуп калат? 300. Бүгүн жаңбыр болуп туруп аша аз го бүгүн, а чөп? Жок, чыга элек азыр. Эми келе. Ылдый жакка жаап атат, буяка жаап атат. Эми чыгып атышат эле. Эми келет, а? А бунусы канчадан? Бир эле баа. 300, а? 300 сом. Чөп аралаш экен BD. Тоодун чөп аралаш. Саман жок го дейм, а саман? Келек şu. Саман 200'тен саттым мен. Эмнеден саман? Арпа саман. Арпа саман? Саптөрдөн бир машина. 200'den. Кетти дейт байке. Арпа саман ба будайдын саманы бир эле болсо керек, а? Жок, Ценасы? разница бир 20 сомго дейм ортосу. Будайды арзаныраак. Будайды арзаныраак. Катуу болот да, ошо арзаныраак бир 20 сом болот да. 20 сомго арзаныраак экен. Будай саман. 200, 180 болуп атат экен ошондо, да? Самандар. Достор, Москва району Беловодск айылындабыз. Мына чөптөрдүн баасы. Жемдердин баасын да кайра барып тартамыз. Келе экенчи. Тиги чөп кандай экен? Сатылды болгондо. Жок, ал Нижний райондуку. Эка деген баланыкы. Аркы жакта да турат го машина. Зеленка. Кече кечинде эле койсо керек ал турат. Эми жакшы да. Жакшы. Достор, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырып, видео менен бөлүшүп кетиңиздер жакындарыңыздар менен. Азыр кайра мал жакка барабыз. Айтпайдыбай, комментарий берет да эле. Кичине берсең болду. Билбейм. Бул 320. Билбейм. Жакшы чөп экен. Беловодский дейбиз, Беловодский. Москва району. Эми башталып атат базар. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab atasiz qo'zilarni? 7,5dan beri. 9dan. Bari qo'chqor bu. Qanchaliklar bular? Bo'lsa 8 ga.
9 mingdek. YouTube'ga? О, bular qanchadan so'radasiz? Bularda qo'chqor ekan, ha? Qo'chqorgan mı? Astik emas bular. Bular qanchadan dedingiz? 15'te. 15. O sarısı narxı. Sarı 12. 12 ming. Açanlar 15'ten, ha? Paroda. Bular ne degen paroda var? Qancha bo'ladi ham bo'lish? Üstten çıkıvatkan şu kızlar aşan. Paroda. Bu şu 13 14 burası. 13-14 tile bo'ladi, ha? Borib qo'chqor ekan. Assalomu alaykum. Bular qanchadan? Qo'chqor. Ha? Padriyat 9,5 mı? Ortaklısı 15 liradan. Ol 15. Qo'chqor var. Qancha oylik bu? 6,5. 6,5 oylik. Qo'chqor 15 ming so'm. Ama kichine geç. 8,5'dan aldım. Var 8,5. 8,5 15 ming so'm. Qancha ekan bular? 9 liraydı. 9 mingdan? Qo'chqor ekan, ha? 9 mingdan. Mana chorva qo'zilar. 8 ming be, erkak be? Urg'achi 8 ming. Ha, bunisichi? Ya. Qanchada otib tur ekan buni? Siz qancha so'radasiz? 10dan. O kishinasigachi? 6dan. Sizga emas, ha? 6dan deydi. Cho'nglar 10dan. Kashtanlar. Bari qo'chqor o'xshaydi. 10 mingdan. O qanchadan ekan kimniki? Qo'chqor qo'yilgan esi yo'q. Bozor işi boshlanib erta kelib olibmiz. Bozor ishida hech kim yo'q. A. Assalomu alaykum, shef. Qandaysizlar? Bu qanchadan so'radasiz? Qo'zlarni. Erkek qo'zi qo'chqor ekan, sarisi 9 deydi. 9 ming so'm. Oqcha, oqqa qancha so'radasiz? 10 ming. Erkek çok ötü. Bularda 10'dan mı? Qanday 9 mu? 9 bolar ha. 9. Bolar ha. Yap, çıkın alamıyorsun. Yetti hemen. Hemen cep kirli oldu. Jeb жүргөнмү? Мунасы канча со'раттыңыз мына? Семиз лира экен бул. 9 kadırım. Улла 9. Аккача. Kaçma o? He. Bu kaçça? Канча со'радасыз бар? Jetti. 7 ming. 7 ming, 9 ming. Sekretga bular. Bulda 9 ha? Bulda 9 ming. Mana aka. Chorva qo'ylar, qo'zi aralash. Assalomu alaykum. Kimniki ekan bu? Qanchadan? Mana qo'chqor men. A, biri qo'chqor ha buni. Ha, qancha so'radasiz? Aka chatilni 15. 15. Qancha oylik bu? Bu ay fevral bo'lish kerak, fevral. Fevralskiy qo'zi qo'chqor. Qancha tilni 15 ming so'm. O, qo'ylari qanchadan so'radasiz saqa? 12, 12,5, 11,5 chorva qo'ylari ha? Bu 8. Tishi to'g'ri o'xshaydi buni. Ya şöyle var. Ana qo'zichi qo'zi qizilga. O jetti yarım. 7500. Qo'chqor ekan bu. A, buna qo'zi qach? 11 yarım. O 11,5. 10 milyon. Tüy, muzo kundik ekan ha? Qancha ekan uloqlar? 5 ming. Teka o'xshaydi ha, ko'tan. 5 ming so'mdan. 5 ming deydi. O, qo'y kimniki? Oq qo'y, esi yo'q. 30 ming so'm so'radasiz ha? Qancha oylik bu? Erkek. Erkek o'zi o'tirib qo'ygan. 30 ming so'm.
соода болот абы кочкорлор? Болот. Кайсы сатылды? Канчага кетти ошо? Мындай, Мунун да кошойт, 8 кичинекейин сом. да кошойт. Анан? Е, Анан? кел мага. Сүйлөшөм. Отпасный дейт, сүйлөш. Козу кочкорлор. 8'de. Примерно канча чыгып калат вес? Е, Вес. 17-18. Ет, 17-18. 8.000 сомго кетти атында козу кочкорлор. Достор, видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырып кетиңиздер.